This is your roti canai. So this is basically roti, which is just obviously like bread. It's like paratha. They give you that different flavours of curry sauce, and you just dip it in. Oh, we don't normally use cutlery at this point. Oh, okay. You normally just literally like dip and eat. That's nice. It's an unusual breakfast, though. Yeah, but when you get used to it, I absolutely love it now. Well, like a spicy breakfast. I enjoy my breakfast. Trying Malaysian breakfast for the first time. Good morning, guys. It's 8 a.m. right now, and right now we want to try Malaysian breakfast. What is this? Roti cheese? Roti canai. Oh, roti canai, the best bread in the world. Okay. Here we have roti bomb. We tried with the orange sauce. What's the orange sauce? Dal. I love this one. That's really good. I like this one. Ini sedap banget, guys. Orang Melayu yang nonton vlog ini, aku nggak tahu kalian ngerti nggak kalau aku pakai bahasa Indonesia, makanya aku pakainya bahasa Inggris. The classic roti canai, nothing else. Empty. What sauce is this? Curry. I like it, but there's no flavor in it. Sweet. Oh no, I understand. It's very, very good. So this is with condensed milk, all different. This has no topping, like it's the original one. Then we have like with cheese, and then with condensed milk, and there's a lot of more flavors. I want to move to Malaysia. Oke guys, hari ini kita makan roti canai, tapi bukan memaksa. Hari ini kita coba roti canai Melayu. Lebih garing, lebih power, lebih kampung baik. Aduh, sedap gila. Sorry mama, saya nak coba. Hai korang, okey jemput datang ke kafe Kaedah Station di Klebang, berdekatan dengan Balai Polis Batang 3 dan bersebelahan dengan Misi DIY. Okey, siapa yang peminat roti canai? Kat sini memang roti canai gebu-gebu. Okey. Jemput singgah tau. See? Tengok dia punya gebu tak gebu tu. Nak rim belanja lagi? Okey, rim belanja dia buat sampai habis Dia punya gebu. Ini kupat pun dia menggelembung macam ni memang akan gebu. Masak. Balik kan? Sendiri rasa nak makan. Tengok. Roti canai ni makan sekeping tak cukup. Makan 2 keping pun mungkin tak cukup juga. Okey. Tak kahwin lagi hari roti kahwin. Hai Kak Cantik. Bagi roti satu. Roti boleh. Dan roti apa? Roti apa yang sedap kat sini? Kat sini biasanya customer akan minta roti sardin dan roti sarang burung. Kalau macam tu nak roti sarang burung dengan roti sardin lah satu. Boleh. Sekejap ya. Okey. So dah jual roti ni berapa lama Kak? Roti kalau dekat sini baru 2 bulan. Tapi kalau saya ikutkan saya jual roti dengan ayah saya dah mungkin 6 tahun macam tu. Ni baru buka adik-beradik punya. Okey. Roti ni semua resepi keluarga ke?
Ya, betul. Roti ayah saya. Oh, okay. So satu hari boleh jual berapa banyak roti? Alhamdulillah setakat ini kalau hari biasa kita orang buat 50 kg bersama aiskrim keping lah. Kalau hari weekend kita buat 70 kg. Oh. So kedai ni buka hari-hari lah. Hari Isnin kita tutup. Selalu buka pukul berapa sampai pukul berapa? Sekarang buka 7 pagi sampai 2 petang. 2 petang tu nasi lauk lah. Roti sampai pukul 12 je. Dah siap punya. Terima kasih. Sama-sama. Okay.